Dr. PC Biaksiama Dawt soi hai Lanna Part 7 Ziak tu LT Ralte Krista mingin sivay ka bukle veka tseu Alandan chuan pu Biaksiama video nung bera khan aron trang ulkop maya Dawt soi to kan hai lan sakto tepo angay ngayin trong kam thuay thum na nen aron kurpui le chia mani tu truma hian pi huay ti thu tar chuaka zol nay der tia fin fiana ni om takaron tar chua te kha adik nge yam ti kan en fia le don ani pu Biaksiama Dawt soi ani lo in pi soi nge ani ti in pi huay di thu ziak te ni om takin aron tar chua kani kha a video danga khan pusiaman thudik le Dawt a chopol thiam zia chu kan zir chuak to a tun truma hi chuan pi huay di chungchang a soina video tuna video lo chuak nung bernen khan karon kop dona karon chang dona ni pusiam hian Dawt a soi lawanga in a thu soi te hi beroya mi te ang khan kalo en fia dona huna rei lo jok nan pu Biaksiama thu soina video hi karon play zelanga ti chuan huna hek lo nan a video speed poi ka tirang dewani ti kanin hriat ti re ole len huai di zol nei ani ti a in chalna tia pu Biaksiaman aron tarlan video hi lo en phot teng ji huai tin athu chua te chu pathian ne atanga adon nia ama ngein a in chal dan then khat chap ilo tar lang te ang midang nan soi chon po ni lo ama thu jiak chiar thela om tam tak jing ami claim te chap kan ta lang pakhat na ti hian ati ani ma sang huna khan pathian na zol nei te le atir ko te ka mangin mi te ne na thu lo soi thina tun huna hian atharau testimonies mangin a soita ani ti in ama huai te hian testimonies ati hi ama a in soina ani he thu hi keima phua chop ni hau lovin lng huai tin le khabu testimonies for the church sang hazaria somsari paruk kuma chwa volume lina phek za somli pariat le volume ngana phek zaruk somruk pakhat le volume number somriat pariat phek za somriat pakwa aziak ngeya ole hei hi kan pom thlapa ninhununga shillok na thil pek chu pi huai din hena pek ani ti hi thil dikani a pathianin ninhununga tharau thil pek dong tu anei don ti hi bible zirtirna ni ti pat masalama khan kan soitoni kha amai ro chu pu Biaksiama hian testimony somriat pariat na za somriat pakwana tia aron soi hi amakati khop maya volume number somriat pariat phek za somriat pakwa aziak ngeya pi huai ti hian testimony volume kwana thlenga ziaka pu Biaksiama hian somriat pariat na thleng alo nei bik ti naim ni hei hi thudik ani lawa Dawt ani hei hi heti anga thudik le Dawt chopol hi afu lo ema mi kaushan soi chiat na turani phai chuanin achi lo ema film khura thaleang ole a video dang hian play leng o mai happy huai ti testimony thu puan hian bible kal chiang hle kan bible chuan hebrai le khathon bung khana chang khan na le chang ni na heti hian ati heng ni nunga te hian afa pa mang nge in kan ne na thu soita ati ani chuti lai chuan elen huai ti chuan ama manga pathian in puanga in chal ve tamai angina in soya fapa i suwa tluk puya ain ngai ti na niem ani chuan pathian zol nei ni lovin zol nei der ani ti ama thu ngein ati chiang ani ngai te su e pusiam hian in khoi molai chau ala thina hei hi apoi ema tuna athil ron chiar chua ma chia testimony volume 4 za somli pasaria khan anrin na siam tu la tifam kim tu i suwa chu thlir turina fui zo kani swat luk puya hian ain chal ngai lo reng chuwangin pu Biaksiama hian chiar chiang deuro se chu ti ni lo chuan thudik chan ve soi thiam ming thang ani chaudon tlatani mi kan pu chiat main chiar kim vek phot zel ni se wa tha em ninhununga pathianin in puan chuana nei don ti joela bua te FSC ate kan hmuni kha thu puan bung som pania te chuwangin kaushana shilok na thil pek pom lo te hi suan hol tu ta ne zo kani ole a video dot le che hi han play leng o khazaria somriat pani khan ale khathon zia chungchang soin huai te chuan pathian tharawin atur tlat awanga thila mu tirani thute lalpan pek ang chia apek ve ani thute thukam khatpo ama thuwa zia omlo in larna pathian in alo en tirang chia azia ani thu ale khabuziak zinga selected message anti book 1 phek somni pasaria aziak lebok pu Biaksiama hian selected message book 1 phek somni pasarina ami ron soya athil soile
helai phe ka thilin ziak hi avain mil lo tak em he thua soina background hi izir teng o Biaksiama ron tar chua hi Dr. Paulsen a chan let na ani Dr. Paulsen hian pi huai di thuziak thumal tin te chu thu som pek ang tluka tho khum vek ni na lo soya pi huai di chuan heti hian a chang selected message book 1 pek som ni pali a khan ti hian a inziak unau pa ka thuziak te chu teimat takin zir to ti ka hria tin chu tianga in chhal na chu ka nei ngai ho lo ti i hria he na kan sul su tu te po khan chu tiang chuan an soi ngai lo ti po i hria ang ti in a chang zo ka ni hi tin Biaksiama hian selected message book 1 pek som thum pasari thleng te hi chiar thleng ve sela ti hian a inziak chu tiang ka chhal ngai lo pathian chau hi diklo thailo ani pathian le van chi ki diklo thailo chu an ni tin a soya sin tin selected message pek som thum pakwa phei chuan ti hian a ziak kani na zong nen pathian hena ka in pe a chang chuan ka che dan le trong kam te hi keima thunu na ni lo ma se thil naran soi hun te po om thil naran chuan rilru alwa ve thin turani lekha thon naran po thon ve turani thopui te hena shil tur chanchin te po om ve ni chung thu te chung information te chu pathian tharau tho khum bi ka pek ani kherlem lo ti in film khur takina soi zel thin Biaksiama hian a du lai ron la chuak su se hei a thu ziak lak chona bulok lok ami an ni hi heng hi ami huwa jong soi chian na tan ringot heng thu ziak te hian la chuak ani ti a chiang reng mai pi huai di hian Bible hi ada sang berzo kani entinan Review and Herald December ni som panga sang hazariat somriat panga chon ti hian a ziaka Bible chau hi kan thurin kanin pum khat thaina tura min phuar khom tu om chhun ani he thu thiang lim hnuaiah kun zong te chu in rem takin an omang alo te zo ka ni hi Review and Herald May nili sang khazariat som ko pasari ha po Bible chau hi kan rin na te na chuani Krista nung chang ang kan nei na kal tlangin thu chu kan zom ti kan tar langanga Bible hi van kai na tura min kai hruai tu om chhun ani ti katar lang donani ati zo ka ni hi zol nei dik chuanin Bible lama mi ten hruai thin Biaksiama hian ril rem zong in pi huai di thuziak hi apot lor mai ani pi huai di nge in thunaran lekha thon naran soi hun te om matia Biaksiama ro chuan pi huai di thuziak pakhat te la in thuziak zong chu Lalpan ne na tanga ka don ti na chal ti na pu thlu der maya pi huai di thuziak selected message book 1 pek som ni pasari ma chi pek som ni pali kha en se Dr. Paulsen hena ka thuziak zong hi thu som pek anga ka chhal na pakhat po I mulawang tin a hril fiale ngat ani hi ole khata han du tok le potang video hi play le zelang o Listen ti han chua February ni som pakhat sang khazakwa som sari pariat tun nai dewani chu pek za som pani hi 7 day ho te thu chua ani heta hian keima thu chua om velo 7 day ho tu te thu chua hian Bible le elen huai ti te thu ziak hi diklo thailo in errand anni anti chi amai kan soinon le tiang Bible le elen huai ti te thu ziak hi diklo thailo in errand anni anti ni Bible nen inang renga diklo thailo ani ti anrin zia ati chianga hei po hi kan SDA unautin zir chiang masalavin keima phua chapemo an lo ti palange an ho tu te nge in record atana anda that ani 7 Day Adventist te hian Bible hi in errand kan tingai lawa in errand tiom zia chu error pakhat ma nei lo number point ziak dik vek tinani hei hi kan ring ngai lo LNG huai da po kan ring ngai lo Bible hi engemaw dik lo zeu te chu a om ve thin ti kan hria chu wangin athu soi hi kan hre ngai lo re teachers edition ati te po hi ka mu ve thei mi alo Sabbath School Archives hi online in a veka ma na tang to khanin Adventist Archives a hin da vekan nia kam hulawani pusiama soi Sabbath School February ni som pakhata hian pi huai di chungchang reng kam hu vetlat lo ani hian a muani chuan atak nge chu ron phau langam se tin kangen nga le
he sabat sikul February ni som pakada hian aram level na chu jong masaru ti te ain ziak zokani pusiama hian SDA worldwide sabat school archives po in kan nei velo alo nei bi kemni alo tarlan thei phot chuan kan oi sakang pusiama hian he sabat school reference hi bible.ca website ami ala a zirchian tur po nei to chuang lo a ring vele top mai ni tun loka khan pi huai di ngai point pathian chau hi diklo thailo infallible ani ati kha Biaksiama hianin LNG huai di thuziak te chu in larna tanga adon fekan ni ti in ron pu atuma atang ulve dewa ngai sakmayang pi huai ti ngai thunaran soi hun te omati kha kamudan chuan pusiama hian thudik zon chua hi atum tak lawa athudik zon dan hi apel he thin lutuka chuwang chuan thudik tok lawa ron soi thin ani thudik tok lo soi na chu Dawt a soi tin kan lo soi lo thei lo ani ole zol nei diklo te na tia LNG wadi ate na video ho yan leng o point khat na lo te le tiang huai te khan sang khazaria somli pathuma te sang khazaria somli palia te le sang khazaria somnga pakhata te khan khobela top don tia William Miller le anuwa Joseph Betza rilok na te kha apom ve mia maiti ama thuziak nge early writings phek somnga pasaria alangani hele khabu phek somruk pali sang khazaria somriat pania chuta khan iswa local hun tura Miller soilok kha ti danglam lo tur pathian ko tin thu apeka ati nge ani ti ka mu ala ti deu kha rilok na diklo zia le an pol hovin za thak le mol phau thak an ti zia kha pos masa ate 7 day trouble le an thurin bi chian na bu bung khan le bung ni na chip chiar takin ka soi to a adutan chiar thei ani chu wangin zol nei diklo Miller bum thei ve tho huai te chu pathian zol nei dik ani lo tia chiang nga la ni lom ni zol nei dikin engtin nge dot thu mai apoma oi theiang le ole asoyang yan early writings sang hazariat somriat panni edition phek somnga pasari le rukli chu entai la khoyange pi huai di soya ti te hi phek somnga pasari na hi boina huna kan ti tur lampang soina ni phek somruk pali po hi infui na pa ngai ni sia pusiama thil soi hi adik lodi chiang lutuka nu ho pon an lo se fu ngal thayani Biaksiama Dawt soi she lo zia she tur hian mithiam ni kherangai lawa lay member the point an lo se ngal chat mai henga Dawt thu chungchanga hian ama nge ronin soi fiero se a Dawt soi te hi khu moina tur phek dang min ron du te nei chuan kalawin honge film khurang u zirti tuder beram vun sina in thuam si halril rupu te hi anon chuak zel don ani a video dang lo en le ang point ni na sang khazaria somli pali khan khovela top don an pola tel velo te tan khoi na hun khar ani to the door is shut ti thurin kha an pom nge e ma wangin midang te ngai dan kha apom het ve bur mai ti selected message ti bu volume 1 phek somruk pathuma huai te nge in nore theila vina zia nore theilawa azia chu ilo chiarang miang selected message book 1 phek somruk pathum han enila Biaksiama soi hi ava silo ve in larna masaber hi December sang khazariat somli palia amhuwa ti chuan khong aina kong khar alani loti a hret chuak ta zo kani ava shefu teu thei em hei wang hian along website fashate tering burlovin website an soita chu fin fia zel angai kan ti ni zol nei kawani ma thil thleng ani hi Biaksiam hian zol nei len ji hoi zol nei der ani ngei ti a fin fia na lama ama zok hi zol nei der le Dawt mangani ti hi ain pholang zok ani hi mole video pariat na lo enang o civil war chungchanga rilok na diklo pi huai ti tenu pale an tho pui ten 7 day ko ranan tin ti live vel khan an chena America rama twal chung in do na civil war lo chuaka ani huai te chuan kha civil war kha a lo tham don an raminat lok chia pha bokanga nikro ho sal chua ani lo bokang tin lo puang lok tat maya ama testimonies buzia volume 1 phek zani somruk pariata chuan le cheng mi hring te chu buai nuai in indona thisen chuana tlak chamna re theina tram na le hrichia te chu ram chunga aleng ti mutir kani I was son atiani ma se kha civil war kha lo cham lovin a lo tling hle sia
aram in atluk chiat pha hek lova a thazong in ma ason ta zoka huai te dot soi ti chiang turin dramat la lova ria leng hek lo America ram khan ole athu soi hi dikem lo enang pi huai din civil war lo thleng tur hi January nili sang khat zariat somruk pahnia amuti testimony volume phek zani somnga pathuma ain ziaka anu Aprila civil war hi achuak ta chau ani a shillong na chu alo thleng dik zok ani ti in he shillong na hi kan soi thin zok ani a pu biaksiama hian phek zani somnga pathum po hi a chiar lo ti ka chiang em a phek zani somnga pathuma changa phek zani somruk pariat thleng khan he shillong na hi a in ziak ani Adventist chuan he shillong na dik zia hi kum tam kan lo soi to sin pu biaksiama hian website fasha te mi a fom khom le to em ni le o athu soi zong ta hi pi huai di thu aron tar Lanna hian pakhat ma omia lo testimony volume 1 phek zani somnga pathuma changa zani somruk paruka hian civil war chungchanga in la na chuwa oma ma se pi huai din sal chuan ni don lo ati na hi avom si lo ve pu biaksiama hi hetiang thila hian arin om lo top mai athu ziana te hi link emo a resource lo da thlap to se adu om hle ani salho chua ani lawang tia pi huai di soi ati po hi ron tar lang ro se tin civil war khan tram le shi alengem leng te renge pu biaksiama hian rin thua thil soi mai a ching hi poi le ani khayo karon soyange pu biaksiama le khaburin zong tak atangin karon change Encyclopedia Britannica edition sompalina volume 1 article American Civil War tia khan chimlama tramatlak thu chiang takina in zia kania o lozir chiang te se tram le shi alen na sajia in muthayang pusiama hian athu soi hi tu man adik lawani ti an chui chuak thiam tak chuang lawang tinarel rupuin mi puite ma niak phoi hau lovindo thu asoi par ngam hi a at huai ni berina lang ani na ne in melo tak zetani tunlai ami thiam antam to a internet khovela kan cheng to a engkim hidar kar ni khatlek chungin hai chua thei vekani to a Dawt soi mai hi ati chi lo sin mole tuna po hei ti hian a Dawt soi chu hai chua olem emani lo film khur to se acha leang video dang en leng o ai ve thunga sang khazaria somkwa parukhan elen huai de chuan thingpui in hi sualani natna thlen thei alotia hei hi keima Dawt thu ni lovin zolnei nu huai de le khabuzia cancel sondai dan food ti bu phek zali somni panga chuan ti hian alo ziak thingpui le coffee in hi sual sin ani in sungkar lo awanga thil poi thlen thei thil sual dang te ang boka tharau liam tu ani ati tlat mai hei hi thu ti kani ni hau lo mai thingpui in chungchang hi bible hian a soi lo hrim ole Bible hian thingpui in chungchang a soi lo hrim ti hi adike kanza zuk lo tur ti te proxivon damdoya in ti rui lo tur ti te omna damdoil anti ang chi te manga in ti rui tur ani lo ti te po a soi chuang leine ma se heng thil hi thuak lam thil khoi che thei le chuab le thin le lung khoi che thei thil thalo le thil swalani tlat si ani heng thil thalo kan taksa ti che thei le nun na ti toy thei te hi vanram kallo pha theina khop swalani tlat si ni Bible in zuin lo tur min rila zuin lo tur min ril chan chu thloka khoi boi theya ril ruwa cho boi chuan tharau nuna ti chia a chu tiang chia chuan thingpui le coffee hian tur thok muang chi lo om tak caffeine tur te an pa yani ti hi khovel hian a hret chiang lutuk pu biaksiama tran kho dan chu Bible a om lo ti hi ni a Bible in number 4 hi swalani ti asoi lo ti nen hian ain ang reng ti hriat turani kan ril ru ti cholol thei shim hian kan tharau nun a khoi poi thaya chumi enga chuan pi huai tin pathian fin nakal tlangin thingpui hi sualani ati mai zo kani Johns Hopkins University Neuroscience thluaklam zirna department professor Dr. Solomon Snyder chuan a chezonga ngai tu an ngong kholo thei khovelina man tamber chu caffeine tur hi ani ati ni thingpui le coffee a hian caffeine tur tam zia hi mi ani leng lo chuan an hrevekang cocaine le heroin te ang tho hian thluak anuam ti chiai na siam tu dopamine chu caffeine hianin atipung thaya hei wang hian min an addict thin rengani addict te zinga ni tina an in thin zat in loten luna te chauna te in sorbing thailo na te an nei thin ti mu chuani bokani
a then chu an luaka chuaka anti rol te na anom bok ti hi zirna chuanin approve chiang ani tin zu te po a thalna soi moi tok an tama chu tiang chia chuan thingpui po hi a tha tia fak tok anom ve reng thawani he tianga a that le that lo na chungchanga in hialna atam na chan tlang pui hi chu a that lo wang ani chok thin thil hrisel lo le thalo zong chang tu ten an thil ti thalo soi moi an tumna lama heng buaina te hi alo om ta thin ani ole hian pi huai di hi zol nei dik tak pathian zol nei ani ti anem nget zok ani an hun lai khan thingpui chu soilo vei lo ti te po hi thaviau turan ngaya ma se pi huai di hian pathian thria ti na kal tlangin engki malo mulok zoka vei lo that lo zia po alo soi to bokani pi huai di hian thingpui che soilo exercise te vei lo te zu te thil rang asoya enga tinge thingpui chau hi pubiaksiam hena ron tarlan tun naya 7 day po ni velem lo nutritionist Dr. McKay ya chuan pi huai din ai le in chungchanga athuzia ka mu khan makati le a hnuaiah review and herald editor Nicola Khan Dr. McKay nena LNG wai di hian midang thuzia ka copy ni nan pu ati khan Dr. McKay hian chuan thila ti harsale azwal zok engtin nge copy tura hriat thei hnuaiah khan thrisela chungchanga zirtirna diklawa tam sia alo ti hial zokani kha ole video adang akalang o huai te khan ama ko thana rong bol tu te tan saya khap tlat mai ti hi chu anial rual ani lo voxa e chungchanga ti hianati indo kana voxa themte po inda turani lo tina le khabuzia testimonies volume nina phek thumna azia tin testimonies to the church volume nina phek som sarile som ko paruka chuan voxa rang khat e hi ui rena ang mai sualani eating a slice of bacon is as sinful as committing adultery ati hiala hetiang khopazol nei nu huai tin sa e adona satawangin 7 day ko ran mi ta tan chon saingam chenilo abikin voxa phechu soilo lumani top mai ole testimony volume ni phek thum le testimony volume ni phek som sari le somko paruka voxa chungchanga pubiaksiama thil soi hi ka en chianga om le pek tlat lo mai hei wang hi ni ka soi thin website khoemo mi kha achiara check chiang si lovin haring le bur mai thina hetiang ani chuan 90 mol pho reng don ani kumsang hazret samruk pathuma khan pi huai di chuan sa le voxa hrisel lo na chungchanga chuan in larna amonge maya ma se pubiaksiama hian huai deu do soilo hian athu soilak chuan na dik tak teron tar lang se tin ka phut ani ti chuan kan soile don nia athu sima pi huai di ma dai khan pathian zol nei ro pui isaya chuan ti hian lo ziak dai to voxa le thilten om le chei chim sa ei te chu an boral tlangang LNG huai di chuan ati em ti lo lalpan ati tina soi zokani isaya bung samruk paruk chang som pasari chiang viau lo em ni pathian in kan ei tur cho tin reng min pe a min siam tu thu cho oi ve maila fu jok lo mo pathian in juda te pian ma abraham pian ma dai khan nawan hena sa ei thiang le thiang lo chu alo shil dei to zokani kha Genesis bung sari chang ni kha enang u tin Israel ten hena ama pathian nge in Leviticus bung som pakha chang sari chang reta tin vok atin chu akak chuak na ama se trial red a trial lawa wangin in tana bol lo ani an sa inai turani lawa an ruang point khoi turani lawa in tan bol lo ani tin lo soi dei to bok zol na isaya mangin lalpan isaya bung samruk panga chang li chang saria po thlan jinga te thua mun fian riala te riak thin te voxa ya an bel te thil ten om tui hang om thin te nangma chawin ding ro miron nei su nangai chuan ka thiang lim zok hi ti thin te chu anni chung hau chu kan nara mai khu om nilenga mai nung reng thin chu ani ngai te u ka ma a ziakina om ka ngoi reng lawang ka thung rul zokang tina lo soi to bok voxa ai da su pathian tan a nara mai khu om reng ang tho ipik thak lutuk angin isai hen lo soi ni ole ninununga hei hi pi huai di kal tlangin pathian in aron ngai poimo non le ti chiang ani le pi huai di hian midang te tan sai a khap thlat ti hi dikem lo chiar teng o youth instructor meni somthum pakhat chang hazariat som kwa pali Council of Diet and Food pek zathum som kwa pali le kwa nga akhan ti hian aziaka sa hi cho thaber chuani lo nima silami zong in
an ei turani lo tin ka soi theilo chopai troina chaklo deu nei te chuan thlai te thei te le beite an ei theilo chuan sa chuan ei fo thei ani tin lo soi zok ani hi Biaksiama hian hetiang te hi lo zir chiang te se thuzia ka ron lang na Council of Diet and Food ami thawani hi tin kumsang ka ret som ko paruka Adventist damdo ina doctor tenena ti hian LNG wadi chuan asoya sa chu ei ho lo turani ti zong in soi turani lo mi te chu zirtirin eng chu in en chuatir turani alo ti ni chiang em testimony volume pakwana phek za somnga pakwa phei chuan sa ei hi test of fellowship atan kan mang thei lo te ti hialasin a khabur na thuziak chu Biaksiama hian ron tar lang seva thave hetianga huai taka dot soi chunga alamutui thei chuan rau dik lovina pola ni nge pi huai di zol nei dera apu chan evidence te hi bel chian tlak reng aum lawani Biaksiama hian Council on Diet and Food hi a context nen lo zir ve vek pot sela ti chuan kan soi le donia ka dot soi highland tour an thelo ati lai hian kan hailang zel zong ani hi heti chungpo hian dot soi lova alain ngai tlat ani chuan aril ro kim chi alawani anga ti te po ol le don ani ole ha video dot le clearang o huai te zirtina thil in kokal tak tele Bible zirtina nena in rem lo tak an Paul chunga mi ten an mu bel zela in soifiana nei tura nornala anga savetial tial boka ti chuan kum upatak aloni nu sang khaja kwa panga khan pi huai te chuan a thil ti swal le ti dik lo te chu soifia vek turin a in tiama pathian in atlan pui nge yang ati boka ma se akum le sang khaja kwa paruk aloin her chuaka a thil ti dik lo le thu in kal tak in soifia tura apola mithiam te zona chu a han en velin ani tan in soifia rual ani lo ti a muin chuan lam danga om silwa ti hian ti tani pathian in thule mai turin min thilani tin in la dang in amule tam mai ani chu ole he video apo hian Biaksiama hian reference pakhat maron da lem lawa dot nge thu tak she turin athulak na nar hi adangam vak to lo nge atangul deu to zok ka shabik lo le aron soi hi tu soi nge o tin athulak na nar hi keima zokin ka chuya alen wadi hove shim tu DM ken raida le khabu atanga alak chua aloni le peka Biaksiama soi hi dot ania March ni somthum kumsanga zakwa paruka khan pi huai di hi doctor thren khatin nurse tele doctor dang te bula anrel deu thina pi huai di chuan tlang takin thil min hril ro ati mai zok ani in soifi aturin thuwa tiam ti te hi DM ken raida dot soi ani a pi huai di ziak ngei kha chiarila eng thu ma atiam lo anrin helna chu ril ru in hong takin soi zok ro se ati mai zok ani Biaksiama hian athulak na nar da lang si lovin adu du in do daron phua chop kwalani thon thu phua chop te po athiam viau zok mai thaya pi huai di chanchin soisel ai chuan khovel khoilai muna mai dilan lei chua chanchin te kha phua chop zui ta mai zok se ain me zokin ka shadewani pi huai di thuziak zinga in zom na nei ho lo te chu in zomang de winaron tar langa nakina athulak na nar le thuziak zong te link nena alo da ngam ani chuan do dani zia karon tar lang le donia thilom dan dik tak chiar chiang du tan hnuaiah description a hian link karon da e ole Biaksiaman LNG wadi zol nei der tia afin fiana video chu kan lo en chuaka kan lo zir chiang ta a kan zir chua thei chu ama zok hi dot mang le zol nei der zirtir tu derani ti hi chiang ta ani Dr. PC Biaksiama hian team na nei mi lovin shelo hena tripol zuaran soyang main dot mulum chiang takin SDA ka ushanteron soi chia a athu soi chumi tena dik nge ani ti anrin thainan tin thu dik niom tak chumi phek chumi bu teron tia konfi takin aron soya ma se athu soi te a phek te hi zir chianin alo ni le thin si lawani hetianga katling puin meng reng chunga dot chiang taka han soi pop ngam hi arap thlakin a huai sar le mai gati pathian rongbol tua ain chal ngam chuni sia adik le dik lo po fin fi athiam lo te chuan thu dik a soemo anti mai dona chu wangin hetianga van tlang mi puite ma dot chiang taka Adventist temin pu chiat na hian thupa aron choi ngei turani
kalau shadik lava kalau soi swalani min ngai dam ro utin YouTube pa mi puita hriat ngei turin thupa choin SDA ka usan hena ngai dam aron dil ngei turani chuti ni lo chuan pathian kut thlak atuar palang ti lo omani ole tuna kan zir chian na nen hian a video na hnung ber kha ain zul dewa tuna hian chhun zom le tamaila a thange a video dang en leang point pawimawh hantar lang masatai la pakhat na chuan ka be sei phak lovin kan 7 day how to the point an zol nei nuin mi thu zia sa alo copy chong thin ti an pom ve tatlat mai hi chin chiat la kani an pi berin pathian in lar na manga a hriat tirani ati tele SDA how to the pom dan chu adalta ti achiang ani ome pi huaitin pathian hena tanga in larna adon te soifiana an mi thu ziak le tong kam te hi amang chin ti kan pom ve ta ani lawa hai hi man atangin kan pom dan ani to SDA te pom dan om reng official statement ani ti hi ashelawem ni o hetiang ani la hian Biaksiama tan chuan beisei phak lo thuruk in thup ani karing le deuh tlat maya ma se Biaksiama hian zirbing na fum fe tak kalpui se thuruk in thup hai chuak emo ain ti lo mai turania thudik threturina in hong lo ti achiang le ni ka video ma sa zo ka po chiang fek fokin ka soi to a kumsang khat zariat somriat pariata dei to kan pi huaitin in larna a mu te ti fianan lekha budang te a man thu a thu ma hnuaiah aziak te po kan ti to kha chuti lain tuna chuana copy chong ti an pom ta lo ti no chu awam beidon thlak em no pang wai kombol thula koitum lui tlat ang chi hi a ang ka ti ber mai tin pi huai di thuziak zong hi van lama tanga a download veknin a pu versia boka kan tarlan to ang khan pi huai di ngei in lekha thon ran te nitin sekrek thil azia thu te asoi ve thawani kan ti kha Biaksiama hian ama ngeina Dawt asoi hi aring zui ngal mai china thudik zo kan ril point aril ru a hong to ngai lo ti hi chiang rangani Biaksiama hian pi huai di thuziak te hi in larna tanga amu vek nia ngai sakin midang thuziak ruk nuwa in larna anga soi chuak le thin mishing ni anga lanti ratum cha la pi huai di thuziak te zir chiang tura roi ukil Vincent Ramika Khan a thuziaka te chuan midang tong kam mangma se original tak ani ati zokani kha in satuten inan sakna tura man ruan la khomang che hian a thucha te ziak turin man ruwa la khom ani ti hi ale khabua chiarela achiang emani ukil Ramika hi pi huai di khu moi tu tura roi ani tin Biaksiama chuan aron soile peka Ramika hi Catholic kau randai ani dan shami anga ti tu ron ti ve mai ani zok pi huai di zia dan phung ang thau hian Bible ziak tu te po khanin an ziak ani kan ti to kha Biaksiama hena Bible ziak tu te khan an copy na sa sia an ni po kha pi huai di ang thavin ipom lo do na ni mo tia ka zo in Bible ziak tu ten thuan la khom na kan lo hriat angai lo a ziak tu chu pathian ani atile dei boxia Bible ziak tu te la khom na thu ziak te chu kan hre boxi ani hi ani phai chuan an thulak na te chu credit an pelawa chete ai po in an tar lang lo zok nge ani Pusiama hian pi huai di chu du a soi chiata dem thaini na ngaya Bible ziak tu te ro chu Pandora box anga zir chian thiang lawa angai thungani Bible hi pathian thok kumani ya pathian thu cha hlut tak mai ani awangin zir chian le fin fiat lo zok tur tak ani om sia Pusiama chuan Bible a thu ziak ten midang thu ziak le tongkam an man chhon na chu chui ngai lo ati dei me ni midang te thu ziak an man chen khatte amungam lo ani nge yang le amu pal chuan pi huai di chunga tiangin thokum lawa apom ngal mai angai don sia Bible hi wana tang lo tla top se Biaksiama chuan adu nge yang ani lo point aziak tu te kut le thluak chu pathianin thunun sakin ziak per mai sela adu viau in karing chu thu digani si lo ani Bible ziak tu te thu zia dan le pi huai di thu zia dan hi ain ang renga a thokum tu chu pathian vek ani pathian hena tanga an thu cha don te chu a tha thayang beratar lang turin mi tong kam te an ho thin ti hi thu digani tin pi huai di le Bible ziak tu te hi in tuk
tlanga kan da ngai reng lo Bible hian Bible thu ziak ve lo zol nei na om chewa chung mi ta chuan thu ziak po an nei ve a ma se Bible da tel ani ve lo ani entirnan zol nei na thana le khabu te zol nei gata le khabu te a hi za shillong na bu te idawa in lar na bu te kan huwa chronicle pakhat na bung som ni pakwa chang som ni pakwa te chronicle panhina bung kwa chang som ni pakwa te khan en thayani heng te hi thok khum vek ni si in Bible chung thuwa tel anni ve lo ani thutlung thara po pola ziak laudi ke hena le khathon te po thok khum ni sin Bible tel anni lo chu tiang che chuan zol nei lenji wadi ziak po hi ninununga mi te ta na pe ka ni ti kan hreturani chu tiang ani rual chuan thutlung thara iswa thi nuwa zol nei baptist tu Johanna te Agaba te Sila te ani te Juda Barsaba te Philippa te Philippa fanu pali te Paula te an om thlia thlua thutlung thar kauhrana zirtir tu te pastor te tirkau te ang thavin zol nei te hi kauhran chom tu ania mi ten an ngai sangin an musang big po ani lova kauhran chom puitlin na tura pathian thilpek pakhat ani ve maya keini po in kan kauhrana zol nei kan neya zirtir tu le pastor te ang thavin tharau thilpek pakhat shillok na tharau andong ti hi kan pom ve ani maya kan pathian lova elen huai le Adventist huai tu te hian Bible chau hi anin nga na lungphum ani fo to Biaksiama hian alo pathian rudeu zoka pi huai hi mishinga aya chungnung zok thil ti swal ve thailo thu ziak zia po pathian ne na tanga thu cha download zet thei mi ni turin arwat tlat maya chu tiang chu Bible le history a hian tu ma amulawang pusiama hian thil ni phunga hre thiam lo mai ani zoke ole video dang en leng o wi zong ani lo awang maya mi thu zia le thunar source dik lo le rin tla lo anga in pu ngor le in nol sak boy hi mi thiam te zinga chon an ching lem lo kal ho chin dan mai ani an thunar la na kha rin tlak bik lo anin soi moi chop na mai ti in alo nol sak ve thei tho ani chia reng buka in du lo zong website chen khat nol ma ula adang atam e mai in nol seng lawang en tirnan Walter Martin an Adventist hi kal ran ni ati zeta in lung nur le a ani lo ti amu chuak ti a SDA te afak le tak thu aron chua chu soinuamin ti le lesia ma se anua Martin kha thi ma devin zone an karbak soa 7 day ho chu hetiam taka ma an son zelani chuan 7 day Adventism te hi cult ti ming putir le lo thei an mi lawang ti ka lau thong ani ti thua soi le sin ole mithiam te hi thunar lak na afim khur berani ka soinon le don mithiam te hi thulak na afim khur berani research zirna konga hian thulak na narin tlak lo le website fara tak atangtia kan lak vei chuan kan professor ten kan thuziak chu bollo boma an pe ngal mai don ani rin om taka thudik zong turin min zirtir thin pubia ka thunar lak na kan dem awang hian ama hi kan dem ani lo ti min lo riat sakro se ma se athunar lak na te hi bel chian an do lo zia karon tar lang to ni kha research ti don tak chuan heng secondary source hi kan tran funga kan mangai lo secondary source omje chu 2 second hand ti na ni meng chu 2 second hand atanga thulak hi thil sualani veklawa ma se 2 second hand reng zir chian le zel angai Biaksiama ero chon azir chiang to lo azir chian lo mai ba ka 2 second hand aya dal zok te po a oi zel mai zok ani elen huai di soi chian na ani phot chuan adik le dik lo lam angai tua chang to lo alem duak ti chiang reng mai kan thunar lak na po men zir chian sak pe chuang lo vaki ang main asoi ngai asoi maya alung oina khopa ain ang lung oi to ani chuan atok ati deu mai ni na langani kei chuan ka thunar lak na te po hi min chui sak zel se ka thil soi te hi ani nge yem ti te zir chiang se ka du dei zoka chu po chu ti pe lo ti hi ka hriani thunar lak na film khur lo tak te hi thu soi pui tlak an ni lawa ni ma selami pui tam tak pum tu an ni a hloma wang chawin soi pui ero a chul siani ole Walter Martin a chung chang thuwa chuan Biaksiama nena anin an lo na lian tak chu Walter Martin a chuan za om takin Adventist chu mai chana adora an thurin an pom dan te chu azota sin ti chuan
Martin le Adventist theologian te zara Christian zong te nena Adventist thurin pholan nabu question on doctrine alo chuak nge sin Walter Martin khan question on doctrine chu print le turin ngena an print le mai tak lo awangin alung oi lo deuh cheu ani pusia mai ro chuan an hruai tu te chuan engma min hril don lo thuruk in thupan nei tharau bo te kavei tin ko rana tanga chuak taw lir te siam le khabu le website fasha te mangin min bei ta vak thungani ain thlaw le mai ole video som palina enang o zuwa somriat pania ale khabua chwa pi huaitin pathian atanga adon nia soile khabu te kha zazela somriat atanga somkwalai chu mi zia sa aruk plagiarize khomani ati hial mai ni ole Walter riate fung hi adik lo zia alanga awang chu anua kumriat te meu Dr. Fred Menale apolten team ania mitam takin LNG hwadi thuziak le midang thuziak ahman te chungchanga research an naya hi hwadin mi tong kama man za te chu hei heng te hian ni elen hwadi le khabu zia zong din mun hriat idu chuan White Estate website a elen hwadi literary sources a khana om vekani description a hen karon da chuake Dr. Veldman hian pi hwadi chu athuziak man te a ain ngat lova athucha soi chuana man ruata na mangjok mai ani atini hetiang te hi pu biaksiama hian lo chui ve ro se atran na ngai atran don chuan heng testimony for the church ti te tha tu bul le zol nei te ti te Christ object lesson ti te education ti bu le lenji wai di le khabu chi sang atang te hian za somre da tanga somkwa thuzia copy chon chu chiang dewin ron ti lang ro se ma se ron ti lang ngai don lo ron ti lan ngai na om lo dot mulu manitlat chu kan hria tangai ni video som pangana enang o ria point ni na enga tinge an zol nei huai te hian mi phalda la masalawa an thuzia copy a an min tar lang lova credit to pe si lova ama pu le hriat anga aziak mia mai le hei hian ril ruwa in thiam lo na te dot soi poisa lo na te pi huai te hian an nei lovem ni ati hian ani ole pubiak semaron soi du dan hi voin ni anga credit in pek thlap na khovela pi huai dikha omti ra duwa kum zabi som pakwana hun lai khan tu man heti anga credit in pek thlap na dan hi an lamang ngai lo shima credit in pek na dan hi aron om chove dek chau khani a thuzia kanin man sak chuan an lom jok viawani khang hun laia commentary te kha copy chon ni si in credit lo atam em ani Antionans SDA commentary boy pui tu te zingami Raymond Cortel chuan Corinthon khat commentary a en na commentary som thum chuang te chuan credit pelavin anin copy chong ti amua pubiaksiama puna hi rin tlak ani lo rin tlak ni se chuan plagiarism case in pi huai hi kota emo khinani dei to ang mana tanga mi mal taka ama ho tu ten an puna mi thuziak ru ti tu te hian dan lo anga mi thuziak a copy na tar chuatur an shele tak ngai lo ukil Vincent Ramika Khan pi huai tin mi thuziak aruk lo zia dan ang thlapin atar lang to kan ti lom kha pubiaksiama hian pi huai di chu hetianga pu lo hian adu chuan ko da king mai ro se ti chuan pi huai tin thuziak aruk lo zia chu a hремai don ani tin pi huai di hun laia credit in pek nang chi hi an lamang tam lo hle na a pi huai di hian the great controversy at hian credit a pek thu a soizo ka sin great controversy thu ma shwaya te kan enang che pubiaksiam hian heng te hi mu ve thei tlat lo vaki ang chena soi ngai a soi char mai ani ole video dang enang o point lina elen ni thuziak te hi pathian thok khum dik tak ni ta se mi le khabu a copy de pokha thok khum ve tho an ni ti na em ni heng zona point li te hi thudik ni se elen hi ama in soi anga pathian zol nei dik le zui tlang ni in I khe thobang em hei tak hi pusiama boina chuani zol nei piang to zong hian wana tanga fresh takalo chuk tong kam le horop zong hi an dong lo khovela lo om to sa tong kam le man ro om sa nen an thu cha don te le in larna te chu an soi chua angaya pusiama hena ka chana chu hai ni zol nei tu po in an thu cha te chiang tu ra thu ziak dang an man po in thok khum ani na bolo lol solomonan mi thu ziak a copy chon dan le soi tu mila a herrim dan a soi hi alo chiar ve ngai lo ni o kan chiar sakange thu
thuril tu te bung som pani chang ko tanga som pakhari lo chiarang tin a fing chau poni lovin thuril tu chuan mi ta hriat na azir tira ani thu fing toy tam tak angai tu a zong chuaka arem fela thuril tu chuan thu pom tlak muturin a zonga tlang takaziak thu tak te chu atini hi pusia maka zor lete Solomonan thu fing toy mi te lo zia sa azon chua arem fel te hi thok khuma angai lo tina emni Solomonan thu fing a copy na ai kupta mi fing ziak zu tun hnuaiah hianin kan mu chuak theya entinan instruction of amenemopet te hiani a heng te hi thok khuma angai tina emni pu biaksiama hian hei heta hian karon tar langa thu fing tele amenemopet ziak in ang tak tak te ai nang deu chia ni mai heng ho te hi karon tar lang du a ubiaksiama khan ti hian a soya lng wadin mi thu ziak kha amang ani chuan mi thu ziak aman na te kha thok khum an niem ti min zota chu tiang che chon ka zot let ni Solomonan thu fing te alak na kha milem be pa ai kup ta mi fing pa thu ziak te kha thok khum an niem tin ka zot ve ni Solomonan thu tak zong zong ala khom thainan pathian chon fin na ape ani chu ka hriat thiam dan ani ole video danga ka leng thina ni PLN huai te le khabuzia ro puile vorlar bera soithei the great controversy bu azia line athula na pui ber charge history ziak tu uilia chuan pop thu chwa ami thu then khata mangti credit pe na atar langa ma se elenin uilia thu ziak a copy chhon lai chuan chu thu tho chu khoilai thu nge alak ti thupin in lar na pathian ne na tanga adonangin a soi mia maya pop thu chwa te po chu pathianin ani eleni ne na hriat ti rangin a soi mia mai ne hemi chungchanga chuan a elen huai ti a in uilia chu history bu ziak tu uilia chu ari nomjok fe ni lo mo tin Hillsburg pastor te chuan ngai danan soingang nge Hillsburg pastor ti te hi Hillsburg muna 7 day pastor te anni ome ole athulak na pui bertia pubiaksiama soi wa willi ane atang hian pihuai de hian history chen khat kwat chhon chuanaya great controversy thuziaka history kwat chhon te telmi alovin strict deu taka kante in za pali 12 chau hi tongkam min ang mu tura omani ti hi pubiaksiama hian lo hria se tha ang tin willi hian credit a pechia mo willi bua ka cheka pop thu chwa ani thu asoi ma se credit ero om lawani o pubiaksiama hian willi credit na lai tak churon ta lang ro se tin pi huai din pop thu pek asoi chhon te hi in larna angin asoi mia reng lawani o pop thu pek te tin asoi zo kolom in larna tanga don tia lo pu le rengot mai chu awamak tak em pubiaksiama hian the great controversy pek engza ta nge pi huai din pop thu pek hi a in larna atanga adon ti asoi ron tar lang sela chaang William pop thu pek asoi chhon a credit ti asoi po hi ron tar lang ro se ma se ron tar lan tur nei don lo dot ni miau hek pusiama hian zirchiang lava walter ria pu na dik lo arin mia zelawang hian alain timwal pho tol donani tin Helbert pastor te po hi adventist atile ngot maya protestant kausan sang zinga pastor ani zo hetiang hian zirchiang silova dot soi mai hi a ol sam hle ani pubiaksiama dilemma ber chu dot soi hi ni ole video dang kaleng o kan han chu tanga Dr. Fred Vilman azir chian na chungchang sang kha kwa somriat pani khan 7 day adventist college mingthang tak Pacific Union College a religion department a chairman tranglai Dr. Fred Vilman chu 7 day adventist ko than chuan Ellen Whitein mi thu zia sa copy na sa plagiarism alo tin sa ni tia Walter Reale midang ten an charge na chu chui chiang turin antiveta a ko than sum mangin Dr. Vilman chuan kumriat chung zet chu White le khabuzia the desire of the age chatuan nga fa ti bu chui chiang turin abeta a thil chui dan research chu rongbol tu te ta na Adventist ko than chua official magazine ministry an chua ta kumriat nuwa Dr. Vilman report lang puya chuan Ellen White in le khabusang rangami te thuziak chu alo la khom ngeya ma se athunar lak na bule ziak tu te bing tilang chuang lovin credit pe chuang lovin alo fok khom plagiarism mania adang le chuan Ellen White khan midang te thuziak ani ti hreran chungin consciously in tumnei ran chungin intentionally in aloti aloni chuwangin Ellen White le alam tang te chuan midang thuzia sa be chana ziak ani ti pom lovin an hial thung ti bokani hi the desire of the age project the conclusions ministry November 1990 pek
som pakhatami ani ole heta po hianin Dawt ron soile ngal par maya Dr. Veldman an LNGY di hianin mi thuziak apla rice ti asoina chu ronta langro se pakhat ma amulawang Dr. Veldman report po hi achiar zo lo shim ti achianga heta po hian pi huai di hian thuziak te chu mangma se asoi tum ti chiang tu atan thuziak a mang thin ti asoi ani hi ole video dong akalang ka thu don tele ka ngai dan ka zia reng in lalpa tharawa ka ngatlat na a ka thil mu ka zia chuate ero chu keima ku chuak ani thung te in pathian tran puina ti lowa chuan tu ma puina tel lo le tu ma thu ziak rin chan lowa ama ti chuak ngat ani na hi ale khaziak zong zonga adin muna in soidan ani ma se zir tu mi thiam te nan khai khin tona atong kaw che dan le athu le hla aman dan kal mang te atangin he tharau le khabu in larna pathian ne atanga direct a waitin adon nia soi hi mi chi sang sangin history bu an ziak rawak lo zok atanga la khomani ti anon fe chuak ta a waitin ale athu ziak zong a in soidan ani meu mo he thu hi Biaksiama tran funglar ber ania chuwangin kan zir chian angai ani azunga tangin hanlip sevek teng o hei kan muang hianin ain ziaka kan chiar to lo mayang he thu ziak hi kan zir chianin enga soina nge athu ziak zong te a soina ni em ateu lo review and herald koloma chuan he thu hi zona le chana number panni ti ami ania pi huai di chuan pon fen sei zong tur a hril fia na lama he thu hi ziak ani an hun lai chuan lei nuk deuh tho pon fen an feng thina hei hi a hrisel lo tin vantir kawina ron shrila pon fen sei zong chu pi huai di chuan tong kam chi thumin heti hian a soya testimony number 10 a chuan kothlera bal hrut phalo tok turin in chini khatin ti chin turani atia testimony number 11 a chuan meiche bud rong sang chung deuh chia a ching turani atia testimony number sompanina chuan chhuada tanga in chi kwa turani atini ti chuan he athu soi hi achiar tu te chuan chhuada tanga in chi kwa ani turani ti hi vantir kau tong kamami tin an zota an hena chuan pi huai di chuan a sei zong za chia chu pe kanilo atia anu zela soidan chuan pi huai din hena chuan vantir kau chuan meiche pathum pon fen mor sei zong in anglo tha chu a mu tir thu asoya ti chuan vantir kau chuan meiche pathum zinga pakha chu a thaber ti in asoya ni hemi enga hian ka thil mu ka zia chua na tong kam ero chu keima ku chuak ani ati zok ani a thil mu chu pon fen chin zong tur khani chu in chikwa te tia achena chon meiche bud rong sang chung deuh chia te ti hemi a soina tan hian pathian min mu tir chu ka tong kamin ka soi chuak thina ni atini hi Biaksiama chon alo man lo khop maya le khabu zong a soina ni tin huai takin zol nei derapu na taka alo manga hi Dawt mulu mani a pi huai di hianin pon fen chung chang in larna a hmuwa chumi soi fianan chuan atong kam a mangani ati mai zok ani kan han enta ka tanga ka thutluk na chu Pusiama hian thil chui hi alo thiam tak lo nianga ti hi ni tin Biaksiama hian pi huai di chu tu ma puinan tel lawa zia ka in chalin mi thu ziak mang chung sin a thup atia hi kan soina sa toni a thup lo zia hi ma se chiang fek foka soi lo chuan kan khing pui pa hianin alo hra thiam lawang ti hlom sia kan soi de lokange a chana chu teu lo ti hi ni pon fen chung changa a ziana tho khan zona pakhatna ti thu pui a oma chu zona a chana chuan pathian hena tanga hriselna chung changa in larna adon te chu a hun lai doctor te ziak then khat nen alawin mil chuan an thu ziak chu a man zok thin thu a soi zok ani pi huai de hian a thup lo zia chu a puang zar zok thin ani lo thup tre tru chu ni se engwang te lulin nge mi ten hena apuan zarang ole a video dang en lang o langang pakhatna tuna chuan mithiam ten research beya kongtin renga anen dik nuwa thil lo lan dan chu eleni thu zia te hi ama i rom chuak ani lo ti an ti chiang ta hlomani ale khabu zia zonga subject tina le mun tina midang te ti sa atanga la chhong kwal vel vek alonia chu athuru kril chu athini thlenga avon azep tlat ani
SDA ko thanin an mani zinga mi thiam an roi Dr. Fred Feldman chuan ngun thuk taka the desire of the age ti bu hanen dik tak chuan hele khabu pum za somria ta tanga som kwa hi direct la indirect ka mi thuzia sa alo copy chon a khar chon alo ni ti amu chuak ani Dr. Ria finding chu rin lo takin aron nem get ta zo kani chu ole pi huai na ze platia a soingam te a huai le mai amalama kan soi vek to kha pi huai din desire of ages atanga mi thuziak a man za thi za a somre da tanga som kwa ani tia Biaksiama pu na hi Dawt mulu mania Dr. Fred report alan dan chuan za som thum pakhat vel chu mi thuziak nena in anna a om ati zo kani hi Walter Riarin thu mai za som riat atanga som kwa copy chon ti chu Dawt ani zia tar lang zo kani hi hetianga mi pui ma Dawt soi hre mi lo hiang tin nge rong bol tu nia in chal theini kan soi chale te ang Walter Riarin thu mai za som riat atanga som kwa copy chon ti chu Dawt ani zia tar lang zo kani hi thin phumia lova Dawt thu soi piap ngam hi ava khongai thlak om em hetiang Dawt mulum soitir tu hi tharau thiang lim ani thailo reng ani Dr. Fred report article pani te hi mani nge in chiar chiang te ang kan scholar Biaksiama ero hi chuan thudik le Dawt a chawpol thiam em ai hnuaiah description a hian chiar theina karon da vek don ani video danga kaleng o eleni kha athuzia ka pui tu le midang le khabuziak lo copy a lo from khom pui tu ania chung mi an hriat tlang lon deuh te chu Marian Davis Clarence C. Chrysler Doris E. Robinson Mary Stewart Fanny Bolton Mary H. Chrysler Sarah Peck Maggie Hare tele H. Camden Lassie te ania heng ba ka hian hriat chian lo deuh te po an la om chewani sangha zaria som hei hi thu por poleng mai ani mi thu soi hriat chon ti a chianga amai na zir chiang lo ti po ka chiang LNG wadi thu ziak kumriat chung te me uzir chiang tu Dr. Fred po khanin ti hian a soya LNG wadi assistant te khanin a thu ziak lui te chu anda khom sak ani ati ma se LNG secretary te hian pakhat ma anzia bel saklava pi huai di manuscript chi sang te chu an check saka an chul mam saka anda khom sak zo kani an ma ni nge in an zia na evidence pakhat ma omlo hetianga huai taka apu na hi Biaksiama hian link emo evidence emo ronda ve se afuang ma se primary source nge ronda ro se achunga kan enta kang khan Dawt a soi hre hau silowa a boi thlak le ani athu soi chen kata hi chu khoi mi nge lak le tin ka zong boi chiam china huai tak taka athil soi te hi be chan nei lo ani tlang pui ani a hi boi thlak ka ti em ani ole video dang en leang isole pola te pokha midang thuziak lak chon ching an sia anni hi zol nei der itive em heng zon ta te ka chan ta chu zona pak ni na le pathum na in an zo tum le an kolam chu thu mun deu reng ni na langa chu wangin mun khata changila athua hlom thazokin karing a zona thu pui chu mi thuzia sa copy chon hi zol nei der ni na ingai vekem ni tilam hoi ve ani ka chan na chu mi thuzia copy chon ngot hi zol nei der ti na anilo ti hi ani amai ro chu mi thuzia sa mani ti anga a in soi chuan literature tongin ruk ru plagiarism ti na ni ti hi ke ti ni lovin khovel dan in a soi ani zo athula na nar chu mi hring ve mai ni si pathiana tanga a donani ati afangin chu tiang mi chu bum tu mi bum mang ania chu tianga a dobola mi bum tu ni si zol neya in chal box ya wangin pi huai ti hi zol nei der ni atling zan mai le ole angai le ngai ni deuh to a khovel dana chuan pi huai di hi plagiarist emo literary theft mi thuziak ruk mang angin ko ta king don ma se an king lotling lawang ti hi ukil ramika atangin kan threto a dananga ti swal pakhat ma anei lo dananga thilati baka bible mi te ang thovin angai tuana soi chuak turin mi tongkam le thuziak te amang ti hi thudikani Biaksiama hian bible literary borrowing zong te hi anol ani erin oma Paula ziak te le Luka ziak te Mausia ziak Genesis atanga Deuteronomy te Solomon ziak te Lalte bu te heng le khabu ziak tu te po hianin midang thu ziak an kopia heng bible ziak tu te hian an thulak na nar pakhat man soilova
an soi po atul lo milem be ho ne na tanga copy chon po ni se thu tak chu pathian ta vekani Biaksiama puna lar takle dot ni box chu LNG whitein mi thu zia sa mani ti angin asoi atina hinia hemi asoi na takahi ronta lang ro se khoila ang LNG hodi chon chu soi le ronta lang ro se a ronta lang theido nem kan lo chang reng boke video topper enango mai le kan 7 day pastor tuang a hi thiam na te sana ke phei chu mi han chung tlak vela mi da zero tuma min da nep da na thiam ve nen bible ziak tu mi ka te zo hanate lukate isu le pol te kha an zol nei nu hwai ti ang thoba mi thu ziak lak chon chinga a han pu tamai ero chu adona toy det chu ni bible po hi aziak tu pathian thlir na tangin alo la bel chiang lova an pi thawang hau atina deu hian ami ta ti del deu ang mange bible chuan pathian thu zong zong hi pathian thok khoma pek vekani ti ma the thon ni bung thum chang som paruk chuan min hrilani Peter thon ni bung khat chang som ni le som ni pakhat chuan Bible ziak tu hi tunge ani ti hian min hrilasin ke zevia tangin kan chiar nge mizo ke zevia tangin pathian le khabu wa hrilo na thu reng reng hi mi mal ngai dan puan chuan thil ani lova mi hring du dana lo il chuak ani ngai lo tharau thiang thi min a hriat tir ang zerin pathian mi thiang him ten an soi jok thin ati tlat mai Bible ziak tu te hi mi thu ziak lak chon chinga ka puem ni o ka pu ni lovin mi thu ziak an la chong ve ni ti hi thu dikani ilo enang o ka soi tong khan Solomon ang in thu hril tu te bung som pani chang kwa tanga chang soma thu fing te ka zong chuaka ka siam rema ka rem fela ti te na soi ni hi engtin nge Biaksiama hi a soi fia don le heng thu fing bua Solomon an ai gup tam fing pa ta alak chon te hi engtin nge a soi fia don le Mausia point Babylon lal Hammurabi thu zia dan te copy sin Biaksiama hian alola shave lovem ni nge Bible chu chui chian ve thiang lo thil atile maidon thu puan bu po enoka bu atanga copy atam ti kan soi to kha pola point pathian thu soinan Greek milembe mi Epimenides thu zia ka manga sin entirnan dir kaute bung som pasrei chang som ni pariatami ama wangin kan nung kan che kan omanisia nang mani la phua thiam tu te emo po in kaini po atha te kan ni si ti zia khi Epimenides zia minus en radamantas ti buami alak chu ani kaini po atha te kan ni sia ti hi Greek philosopher tho arata sa zia phenomena ti buami ni thung pola hian credit pakhat ma pelo Athens khwa om te chuan asoyom zia hian rethung pathian thu hi thok khum vek an ni a pathian chuan atir kautele zol ni de chu athok khuma ti chuan ani chuan an thil hriat le an mu te chu an tong kamin an lo ziaka an hun lai thu ziak te an mang tangkai bok ti hi thu dikani hetiang chi hian Ellen White po hian thu aziak ti hi thu dikani bok Biaksiama hian Ellen White na in Lanna le athlir na te soi chuana ta na midang tong kam aman na hi zol nei der ti apunan aman chuan Bible ziak tu te zinga mi thu ziak le mi tong kam mang tu te po zol nei der an ni ti apom ti na ni ve mai tin Bible chung thu ziak ve lo zol nei hi an tam hle bok ti hi hriat a tha a entinan na thana te haldai te le thuthlung thara po sila te po khanom kha kan soi vek to kha kausan thanna tan tharau thil pek chu an mang mai ani thok khum an ni vek tho Bible a om lo an ni awangin pathian thok khum an ni lo ti na ni lo tin pola le khathon dang laudike ne na le khathon te korin khwa le khathon pathum na te po Bible a om lo ma se thok khum an ni tho pathianin ninunga zol nei anom do na tia FSC le joela bu ale thupuan bung som pahnia te po kan mu ni kha chung ninunga zol nei te chu Bible ziak tu te thok khum tu pathian tho chona thok khum tu rani lom ni Biaksiama ro chuan Bible mi te chau hi thok khum atia hei hi Bible zirtina kal zo kani ole khai khom don taila kan enta ka tang de khan Biaksiama hian thudik chan vele dodin so pola soina sa hle a athu soin nga na thunar te chu atam jok chu adik lova hei hian alantir chu dot manga athik zong te pu a hrelo ti hi ni dot soi hi sual bul te jinga mi ani a setana dot thu soi awangin wana indona achuaka chu thua indona chu tun thlengin chun zom alani zelani hi zol nei dera apu pi huai di thu zia ka tang te hian mitam takten isuale cross an mu chiang loi sia
Biaksiama chuan isua chu ain do tir vel ti na ani ma se a hlo cham zel don ani kan zir chuate atanga kan thutluk na chu hi ni Dr. PC Biaksiama hian ril rudik takin min lo ve ngei maya ma se athulak na ho ero hi chu dot hlir ani thung heng thulak na nar bel chian do lo tak zir chiang silova athu tak soi ve pop mai hi a dot soi na tak chuani heng dot thu dorom tak tering hal mai thei khopa middel le khongai thlak ani a dota bum theina oma thu tak le dot thliar thiam lo ani na hi alainat om hle ani thu taka mu thei nge be sein kalo tong trai pui zel don ani ngai thatu te lalpan malsawm che rawh se